ti ben sona dum ko non différence hakkunde men e makko ala idan arrahman allama alquran o andini qur'an mi do andi manzumatul mimiya janginde do Syekh Hafiz al-Hakami rahimahullah ko de yodde watti ɓurɗorde ka manzuma makko ka manzumatul mimiya idan ɗum ko nema mana o atto o kontino nemaji ɗin o attori noɗi ɓuri hittirde noon ko ɗum waɗi ɓawo jantade nema qur'ana on nema gandal ngal o hikki ɗum honɗum khalaqa al insan o tagi neɗɗanke o kadi ko nema annon si allahu tagano en gongo en tagayno hoore min am khuliqu min gayri cheyin am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ard masahib kadi ko nema allah waɗani tagu golle moƴƴina mbaadi men fewna tene men laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك o waɗali on tagirale wono mummunteji ɗi yaara e koyɗe juuɗe e koyɗe o tagirale wono mummunteji ɗi ñaamira ɗi hunduko kon bal o tagi en moƴƴini tago men fewni o labini o waɗi bani adama koye o yaaru koyɗe ɗen o waɗi mo no andirɗamo ni no yirɗa hoorema ni ko ɓuri teddude e tagu ko ɓuri mawnude e tagu ko tagu bani adama to ko yurmede moƴƴere allahu tabaraka wa taala allamahu lbayan ɗum ɗo kadi ko nema ko allamahu o andini neɗɗanke on albayana ɓangingol ngol na o okki en ngal ɗengal o waɗi ngal wowday ngal ko ɗum waɗi enen en yewtay neɗɗo o mo in o kala ka o yehi siko ka makiti o yehi siko ka biro o yehi siko won wo ka o yehi o yewta o ɓangina gonnumo faala o yewta ɗum ɗo mi faalaka ɗum ɗo albayan hay annoto ɓangingol ngol no wona ɓanginirgol ɗengal ma ɓanginirgol karambol ɗum ɗo fof okki engene bani adam mummonteji ɗi sattata ha satta ɗi yetoma gonnundi faala sattata ha satta ɗi yetomaɗi kono bani adama ɗo e woni seedata ko wawi woodi ko hoolante ko ko faala ñamde ko faala yarde ɗum ko boboy koy amma noon bani adama si tawi o timmi idan allamahu lbayan alchamsa walqamara bi husban no jangirɗen ɗum e ayde goo nangen e lewru ɗum kontirɗi eɗan ɗo ko andigol en nematagal ngol en nange e nematagal ngol en lewru ɗum tawde sabu ɗiɗo jemma e ñalorma no heɓade ɗo kadi ko moƴƴere makko tawde imo waɗane ngiɗen haaji torde e oɗo aduna wonna jummuɗe koode wassajaru e ɗe leɗɗe koode wonɗe ka kammuɗen e leɗɗe wonɗe ɗen ka leydi yasjudani ɗe no sujjuɗe wono addiri aya goo o janti fi nangen e lewru ndun e koode ɗen e leɗɗe ɗen o inni wonde ɗe ɗo fof no sujjande allah tabaraka wa taala wa in min cheyin illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum ɗo fof no sujjande allah tabaraka wa taala woɓɓe no inni dowdi leɗɗe ɗen yaarugol majje ni e yaarugol dowdi ni no fof sujjangol allah tabaraka wa taala e ko hina hino yankinani allah no jaɓi wonirde no allah tedduɗo mawɗo on haalira wassamaa kammo ngur rafaaha o ɓanti ngu ɗo kadi tawi ko nema go si ngu no takkino ka leydi tawi yolde ala ko bani adama daro gurdam newatanoko kono wassamaa asama on rafaaha o townima o ɓantimo waɗi nabi mo dow nam wa wadaa o wallini almisana peesirɗe ɗe o wallini peesirɗe ɗe fi honɗum alla tatgaw fi wata on tooñu wata on bew fil misani e peese ɗe wa aqimul wasna ñiiɓine peese ɗen bel qisti dippude e nunɗal wala tuhsinu wata on ɗuytu almisana peese ɗe ɗo yan ƴewten ɓe seeɗa peese ɗen
misano on ɗo ko peesirgal kala goto kala piiji ɗin allah no waɗani ko peesirirɗi ko allah yittintingo ko allah waɗani en ɗum o hokki en ngal gandal o yamiri kadi ndey yamirore kodi ko peesugol piiji ɗin peesugol ñaamete peesugol ko yarete peesugol kala ko peesete ka etugol ka peesugol goɗɗum peesode mundin ko koye mira wona waɗede ande ko honno fotata goɗɗum ko no peesede fi andugol teddedi mun ɗi kiloji mun ɗi goɗɗum ko peesugol fi andugol yaariji mun ɗi sogagol goɗɗum bal hay haala kan ko no peesode mum no woodi dendanangal golloɓe métier ji ɗin no andi mesure no woodi ko peesirte no woodi taroɓe ɓen saññoɓe ɓen mahoɓe ɓen moƴƴinayɓe baaɓe e ko hina ko mesure no woodi ko peesire no woodi ko allah waɗani en ɗum kono muskila molnaɗo no wawi wasay ko ɓayi mo andi bani adama ko honno wayi tenti aroyeɓe e zamanuji e woɗɗuɗi zamanu annabakugu toñugol e ɗeɗo peese toñugol e ɗeɗo etirɗe aroyay fayda mo nunɗi o kontete komojo allah no andi ɗum ko ɗum waɗi so indi ɗo wa wada al misana kanko woni ko wallini ɗe peesirɗe golle ɗe wonɗa golluɗe ɗen pe mesure mo duwaɗa gollitirde on ko allah wallini on foti ko a telajo ko a masonjo ko a miniciejo ko a yeeyowo ko etete ko a yeeyowo ko peesete ko a yeeyowo ko mesirte bal hay ka haala peesirgal haala kan no woodi ko andora ka haala ɗo no sellima ka haala ɗo sella ko e kala hunde wa wada al misan o wallini ɗeɗo peese hoyi hon ɗum allah tatagaw fil misan fiwata on toñu ka peese ta on toñu ka mesiro andi woɓɓe goo no sikka wonde ko ɓe ñaawoɓe ɗum tooña no newo ka yeeyowo tooña ɗe nganndi ɗi piijonaɗi moƴƴineede hunde nden tawa hinde kelɗi hinde woni ɗima mayre on no kelɗi nde woni qualité goɗɗo e mo yaha o ɗuyta mesir o no wadde ka alawa no wadde ka marchandise no wadde ka lekkele no wadde ka ñaameteeji no wadde ka maçon yaagal no wadde ka menuisier yaagal no wadde e cenɗe ɗen e fof ɓettume waylun lilmutaffifin alladina ida ktalu ala nnasi yastawfun wa ida kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mabuthun li yawmin adim yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin dan haray ko laabudda neɗɗanke julɗum o nunɗa ko gollira peesirgal nunɗugal ngal wasinu bil qistas al mustaqim andi woɓɓe goo no tawa e sababuji waɗuɗi haa ɓe halka sabu angal timmingol mesirji ɗi ɗum noon no hulɓini hande haa feƴƴiti no hulɓini ko molana hoddere ɗum ɗo bani adama neɗɗanke julɗo o regilaali ɗum taw tañƴi no probléme no regli taw tañƴi ko ɗum waɗi si tawi si allah faabaaki o yurmini e probléme ko yeeso yaata ɗum nelaaɗo maaki e hadise arata zaman si wona aroyayngu ɓaawo ngunɗon ngun no ɓuri ngunɗon bonde kadi fitinaaji arayɗi ɗin ɓaawo kala zamanu fewningu ɗi ɓuray mawnude
ko non no bonki kin ɗuuɗiri noon ko noon probléme ji ɗin ɗuuɗirta inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim elan kala golle ɗe wonɗa gollude kala sembo ka hikkorɗa na ya innu min simi waɗi ko hani kon konnu ɗum nafata te ko hedditi kon ko waɗa wadde ko hani la an waɗu ko hani ko fawakima si hewti nokku goo si wona hoorema o kala men si inni ɓay fof wayini hay si innali sanso kombo sanso ɗo ono ɗuma sanso on heɓoto eto ko wonɗa jangude ko fi ɗum wonɗa janggude eto hooloɗa gollitira ayi sanso man e gurdam maɗa ayi barki e fiyake ma e ɓeygure maɗe e gurdam maɗa e alhaaliji maɗa ɗi ayi fiira e barki e muɗum hay si ɗuuɗani hunde seeɗade barkude no ɓuri ko ɗuuɗi ko tawata barki e laayi tawa kadi si tawi no hattuno ɗon hanno no sikki kono ñande yawmal qiyama lan tasula qadama abdin yawmal qiyama hatta yusala an arba ɗum fof ko ñawirte ɗum ko vérifiyirte ɗum gotum gotum an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa ɗon no ngalɗini ha ko tawata neɗɗo jangowo ɗum ɗo anda noon joni ko si tawi hoolaka woni ka ko won ɗum ha ɗum mo jangi qur'an sahaba en ko noon ayayno goɗɗo atto silmude ko yarowo ɓeere ko ñamowo riba ko warowo wonki ɓaawo o silmude ɗo yo wontu seeɗa sa yi'imo a taway ko aaden feere joni wona o yani hanki ɓanndu num ko kañum kono alhaaliji hedditiɗi fona kañum hande kay sansi dina kan sansi gandal ngal sansi iman on sansi ko noon haaniri wona yo taw sansu man hunde heɓotako no jangude sansu man hunde heɓotako ko fitina molnaɗo yo allah tabaraka wa taala dandoy idan allahu walliniri peese ɗen o jippini peese ɗen o walliniɗe o andini en peesirɗe ɗen fi honɗum allah tatoro fil misan fi wata ɗum bew fi wata ɗum tuumi e peese ɗen yiltiroyni wa aqimul wasna bil qist ɗo ko yamirode ñimne peesirgal ngal bil qisti sabu nunɗal ngal wone yimɓe nunɗuɓe timminiron peesirgal ngal sabu gollitirgol nunɗal na fi yo heɓo kiliyan na fi yo heɓo inde moƴƴere yilti o addi haɗore wala tursirul misan taw ɗuytude peese ɗe taw ɗuytude e tan yewtere nden o addi nde ɗo o waɗi tarhiba o humpiti e ko nandi hen wal arda leydi ndi o wadaaha o lelnidi o wallini o fontidi lil anam fi tagore ɗen ko ɓayi ndi wallinaka waɗi si ɗen haaji torde leydi ndi ɗen feƴƴinde ko wonde feƴƴinde kon e hoore leydi ndi ha tawi laawi no seeke e mayri no darne no tute no reme ko ɓayi allahu tabaraka wa taala wallini ɓe fonti sayno wannundi dariɗi e watano ndi wallinde na rede ɗum ɗo wonaɗa mummunteji ɗin haaji ton yimto kadi tawaɗen gabbe allahu no suddiri ɗe goɗɗum ngo ko ma konko ɗe suddira kañum kadi une nendi ndin hetto si bani adama no haaji ton no ko ko fiyota bon to yo hewtu bani adama yo wawa marade ha tawa maruko dumunne bani adama tawa wawa yettode haaji ton ɗo ko moƴƴereji allah tabaraka wa taala nam warrayhan e uurengolji ɗi ihtimal no wawi wonde ɗo rayhan ko kala nemaji ko allah waɗani kon e hoore leydi ndi foti koko ñamete foti koko hina no wawi wonde kadi ihtimalan ɓawo yewti fi yoga e ñameteji ɗin faakiha e nahol e har rayhan ko uurengolji ɗi mana piiji tawɗi ɗin urgol hino e muɗum bani adama ƴettay haaji tora e urnugol hoore mum ma bornateɗi mum ma wonnude wuuro kati ɗe gandi ko allah waɗani en ɗo nane woni waɗande hoore men
jonno ɓaawo o kontude ɗo nemaji ɓuyi o wi fa bi ayi alai ko honɗum e nemaji ko hombo e nemaji rabbi ko ma jeyɗo on on onon ɗiɗo yimɓe e jinna to kadibani woni ko wonɗo fennude fennugol won wono fennugol hande bimana harano hanani bani adam ka o fenna ma ka o dulla e nemaji allahu tabaraka wa taala hara o yettaɗi hananamo ɗum wanno hanani mo ka o yettira allahu nemaji makko ɗi elaaɗo sallah sallam jannguno oɗo suura ñande ko ɓe jangi ma andi ko ɓe ya la rabbi ko ma tukadiban no ari nokkeji capantati ma capantate goo e nder oɗo suura nelaaɗo jangi mo ha o timmi ɓe inni ɓe wi onon par ce que ko landanni fa bi ayi alai rabbikuma tukadiban ɓe wi kamɓe nelaaɗo sallah sallam ɓe jangi oɗo suura ka jiɗɗe jinnaji ɗi kala nde ɓe jangi fa bi ayi alai rabbikuma tukadiban jinnaji ɗin jaaboto hay gooto e nemaji maɗin min yeddata ko an yo allah jeyɗo men yettornen ko a wooɗen elan ko amma ko ɓuri mawnude kon noon ko wowlirgol ko jaaborgol alhaali on jaaborgol golle ɗen kala moƴƴere allah tabaraka wa taala yettiramo nde wondude e nooneji no allahu tabaraka wa taala yettirte no giritagol koko makko iwri yettirgol ɓernde nen ɗum woni ko giritagol koko makko iwri yettirgol ɗengal ngal wowlugol inna alhamdulillahi kanko andanimini ɗum ɗo gollitirgol nema on e ko weltinta allah tabaraka wa taala ndo woni rukunuji yettugol allahu tabaraka wa taala dan haray koye ɓeydu wattande hilla ko moolana tori allahu tabaraka wa taala yo faamin e faamude sellude waɗa yettoɓe allah tabaraka wa taala wonata noon tawaka e yettugol allah few no wirɗen nanen masalan joni ɗeɗo jawle wonaɗe julorede heɓugol hoore manan ɗum ko julora heɓugol gandal wawgol métier wonwo métier ji ɗum ko nema e modde nemaji allahu wat bonirgol e ɗiɗo bonugol huwodiral siko yeeyowo o ɗuytay ko o ɗuytana yimɓe ɓen koɓe yoɓani gonkimu o jamboto ka ngeyku oɗo hayso kala minute kala seconde mo wiide o yetti allah oɗo ko jargitay woni allah tabaraka wa taala ma jom métier kala ko haldida o honnata si o innama haldidama gollugol ko kelɗi koko kelɗa o gollata mana ɗuytowo mesir bolluɗo e huwodiral jambotoɗo e huwodiral hay o hino wowlirde ɗengal mum ngal o inna o yetti allah oɗo ko wonɗo jangotude allahu tabaraka wa taala mais labudda on tigui aynito e yamoreji allahu ɗin beele ko wawi kon o rento e haɗoreji allahu tabaraka wa taala o eto ɗen ɗan gurdam men ɗan laaɓa koko wurɗen kokon ɗen haaƴito te eto ɗen ɗum laaɓa si ɗum laaɓali anden moƴƴanali en anden ko bone e hoore bone go'o kala ko wona ɗaɓɓede kon ko ga accete si wona ko on tigui ñaami ma ko o sakki no arde e hadisa ɗiɗi neɗɗo on ko ñaawitiroyteɗo fi muɗum ko ɗuuɗi e ko fanɗi ñande yomal e donc on no ɗum no feƴƴiroyta si on tigui wattanali hilla aray koyen wattan hilla ko moolana en tori allahu tabaraka wa taala e woni ballo meɗen o sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain aray ko ɗum waɗi masalan wono joni nde ɗo finande ka bulughul marami ɗo ina ko deftere fi on no nde wonde fi ngeygu mo yeytade ɗo ko on num harmi ko on num haɗa e nder ngeyguji ɗin ko on num harmi e ko nandi hen labudde on tigui ayni to naam gonto بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوا. رواه البخاري.
gama yumma min maymuna yardi Allah yuni mabbe sonnajo annabajo sallallahu alaihi wasallam goto sonna be nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yo Allah yarlomo anna fa'ratan wonde tabiti ndowru waga'at ndu yanno fi samnin e nebbam no wona nebbam maɓɓe kamɓe yumma maymuna radiyallahu anha famatat ndu maayi fihi e nder nebbam no waɗa kenen on tigi tawa ndowru no maayi e nder miram mum kenen tawa on miram ko haaji torte hino e makko ko ñaamete ma ko yarete ndu ukko e nder muɗum ndu maaya no wona amma tawa konko ndowru ndu yani e nder muɗum maayi amma ta ko selbi ma ta ko fendi o muɗum ndo hosen daari en tawayi ɗen hani yettude Allah moƴƴa ka dina men hunde ko ka acci ala hay hunde idan ɓayɗum waɗi fa su'ila nabiyu sallallahu alayhi wa sallam anha nelaɗo landa fi ndu ndowru maayuɗo e nder ɗan ɗo nebbam fa qala nelaɗo maaki alquha hawkendu kayru ndowru ndun ferendu wama hawlaha e ko woni sera mayru kon wa kuluhu ñaamon nebbam tan na ko heddi kon e nebbam tan ñaamon hadise on rawahu al-Bukhari wa zada Ahmad imamu Ahmadu ɓeydi wan Nasa'i e imamu Nasa'i wonde ndu ndowru ko maayuno e nder mum ana ɗan nebbam ɗan ndowru ndu maayuno ɗan e mum fi samnin ko e nder nebbam jaamidin fendiɗan nebbam fendiɗan bimana tawɗa wona honcuɗa wona selbuɗa قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة سندور يعني في السمن عند النبندا فإن كان سلاتك نبندا جامدا كفنديدا هري فألقوها فرين دور بمعنى جتين فرلهم وما حولها يكون كوني تقو ميل ما سر ميل وإن كان ستوي لاتك نبان مائعا كسلبدا أنا كهونشدا هري فلا تقربوه وتنبطو دون نبان تنبطو دون نبان رواه أحمد وأبو داود وقد حكم وحقيقة نياوي عليه أو زيادة أو بيدان ka o inni ɗon fa in kana ma'i'an fala taqrabuhu imamu al-Bukhari ñaawi e hoore ɗum ɗon wa Abu Hatim e imamu Abu Hatim yo Allah yurmin ɓe fo maɓɓe o ñaawi wonde on ziyada ɗon o ñaawi e makko bil wahmi faljere wonde on ziyada ɗon ko waha bimana ɓeydutuɗomo on no gasa ko imamu Nasa'i woni ko ɓeyditi on ziyada ɗon kanko ɓeyditi ɗum ɗon imamu al-Bukhari rahimahullah inni on ɓeydano ɗon ko waha mana ko falje ɗum ɗon sella on ɗon ɓeydano o sella kono ko raɓɓiɗi kon hadise on imam Ibn Hajar rahimahullah anti ma sengoli kitabul bay' ma nuhiya ashurut fil bay' wa ma nuhiya anha sartiji ɗin ka ngeygu e ko haɗa kon e majji kanji sartiji ɗin ka sengoli daman mbi ngeygu hadise on e ɗiɗo riwayaji ɗin ɗiɗi kala ko yewti ko fiisi ndowru yani e nder nebbam du maayi e nder majja riwaya arano o mara ko wiyete kongo wiyete musore kon o mara ɗum si anno ko humpitande
ndowru yanno e nebban yumma maymuna radiyallahu anha ndumayi ka nder nebban to nelaɗo landa ɓe wi'i ferendu ma hawkendu muhimmu on ittendu ka nder nebban to e ko woni sera mayɗo takko ka ndu waali ɗo kayru e tak e ko ndu waali ɗon e hoori ñaamon nebban heddiɗan nurru ala hakkunde kanama ko ɓen si tawi nebban ɗan ko fendiɗan haray ko ndu hawke kayru ndowru ndum e ko woni sera mayɗo ko hedditi kon no ɗahti kos no tagi ñaam o ñaame kadi wona forcé a ñaam ko hollugol no tagi ka ñaam hollugol no tagi ka ñaam na karam ko ɓen hino hotti e muɗum allahumma si wona hara ndowru ndun ndu ɓooyi to moƴƴa ha taƴƴinama ndu siiwike e nder nebban ɗan fof ɗum ɗon hara ko ñaawole feerere kono ma dama ko sino maayi e nder muɗum si tawi ndu maayi e nder muɗum ndu ɓooyi ton ha taƴƴinama ndu ukkike e fof muɗum haray huunde nden nebban ɗan ɗa woni suuluɗa ɗan yeeyetaake wan noon ko pingeygu ari ko damal pingeygu ɗi ɗan yeeyetaake ellala noon kaden haaji to rewan waɗugol e ko lampuji ko huɓɓinire e ko nandi en kono ɗan yeeyetaake karamo goɓɓe wi'ama ɗo ndewru nde wonno ko fii ɗum mana nebban nde wonno ko fii ɗum ko ndeyyanan nde wanno kono heno naati toon kala hunde selbude siko kosan kadi ko wonno siko kala ko hedditi ko wonno hunde selbude fof wonno ñawne ko woni na qala rahimahullah وعن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب أولو أبي الزبير وميلاندن جابر أي بن عبد الله رضي الله عنهما عن ثمن في جب السنور كويته بنياري رندو والكلب إبري رندو coggu ñaariru e coggu bariru mana yeygol ñaariru e yeygol bariru fa qala o wi zajara annabiyu annabajo on ko gufuno bimana ɓe haɗuno ɓe ñaaɗi kadi e haɗore nden sallllahu alayhi wa sallam an dhalika ganin ɗum rawahu hilliki hadis o muslim imam muslim wannasai imamu nnasai wa zada imamu nnasai ɓeydi e ko ɗo imamu nnasai ɓeydi wona o hadise dogga imamu nnasai ɓeydi illa kalba saydin si wona bariru waaño ngoo si wona bariru waaño ngoo kono ɗo o ɓeyda o kalba saydin ɓeyditando ɗo mo imamu nnasai ɓeyditi ɗo o sella kadi fellitaka so innama kaari ɓeyditi nowona innama ko goɓɓe inni kaari ɓeyditi nawona kanko ɓeyditi tawa yewta almuhim bariru e ñaariru yeyetaka ko ɗum woni ko jumhur ɓuri yaarude ko wonde bariru e ñaariru yeyetake haysi ko bariru fiiwañirdu haysi ko bariru dagiidu neɓugol ɗo anndi no woodi yoga e bareji dagiiɗi neɓugol kono fii hiɗi dagii neɓugol daginaali yeeyigol ɗi si wona woɓɓe karamokoɓe seeɗaɓe no yaari konnguɗi ɗo kono ko ɗum ɗo woni ko jisti kon immorde konnguɗi karamokoɓen rahimahumullahu rahmatan wasia wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain الله